Gospodin Porić, hvala vam što ste spremni da podijelite svoja iskustva. Predajem vam sad riječ i možete da počnete svojom prezentacijom. Hvala Nataša. Poštovani pčelarke i pčelari, dobro večer svima. Hvala vam što ste odvojili vaše dragocjeno vrijeme večeras ovdje sa nama da se družimo. Prije svega moram da se zahvalim Pčelarskoj zvezi i predsjedniku Boštjanu Noću na pozivu i ukazanom povjerenju za večerašnje moje izlaganje. Naravno, zahvalio bih se i večerašnjem moderatoru, kolegici Nataši, što je izdvojila svoje vrijeme kako bi ovo večerašnje predavanje proteklo u najboljem redu. I red je naravno da se predstavim. Ja sam Rasim Porić iz Bosne i Hercegovine, mjesto Bužim. Pčelar sam, praktičar, neću kazati da sam neki veliki stručnjak, ali mogu reći da isključivo pčelarim i živim od pčela. Ovdje možete vidjeti sve moje podatke gdje me možete kontaktirati za bilo šta vezano za večerašnju temu ili eventualno kasnije neke nedoumice oko večerašnjeg izlaganja ili bilo što vam ne bude jasno, a naravno ako ja budem u mogućnosti pomoći, nije apsolutno problem. Večerašnja tema je, kao što ste mogli već vidjeti u samoj najavi, priprema pčela za pašu bagrema i kestena na način da primjenjujem Džerzonovo dijamantsko pravilo. Ovdje možete vidjeti moje pčelinjake koji su smješteni na 3 lokacije. Ovo je jedan pčelinjak na kojem je smješteno nekih 30 košnica na jednoj, da kažem, terasi visine od 3 metra. Ovdje je također drugi pčelinjak gdje isključivo smještam u toku sezone rojeve ili neka pomoćna društva. I ovo je treći pčelinjak gdje su isključivo proizvodna društva tokom sezone. Naravno, ovdje još imam neke svoje dvije miljenice, da tako kažem, košnice u pčelinjaku koje su, jedna je u stvari panj dubovina gdje gornji dio toga panja ima prirodno saće, na neki način simulacija prirodnog staništa pčelinje zajednice, i ova druga košnica je stupna košnica gdje sa zadnje strane ima staklo gdje se u svakom momentu može vidjeti ponašanje i kretanje pčela. Na neki način ja ovdje isključivo i pratim prirodni ponašanje pčela i u svakom momentu hoću da vidim šta, kad i kako one to rade, i naravno puno mi to pomaže u radu sa ostalim pčelinjim zajednicama. Da kažem još nešto malo o sebi, imam iza sebe jednu inovaciju koju sam nazvao BH Mix, ne bi o njoj puno večeras govorio. To je kombinovana hranilica, u stvari jedan dodatak na košnici koji sačinjava, u sebi sadržava sve ono što je potrebno, od poklopne daske, bježalice i svega toga. Ista je predstavljena na 2 međunarodna sajma u Hrvatskoj, Budovcu i Dalmatinu, Splitu. Također ponosan sam bio 2018. godine na poziv Pčelarske zveze i predsjednika Boštjana Noća sam predstavio inovaciju u API Slovenija Celje, i kruna tome je bila 2018. godine takmičenje sa inovacijom na 44. međunarodnom sajmu u Srbiji, Taš Majdan, gdje sam sa istom osvojio prvo mjesto i najbolju inovaciju na tom sajmu. Prije nego što krenemo na večerašnju temu, želio bih se osvrnuti na nešto što uveliko ima značaj na prinos i na sam rad u pčelinjacima i ovisi o uspjehu i neuspjehu. Svjesni smo toga da mi živimo u nekom savremenom dobu, pa tako i ovo naše pčelarstvo ima neki prefiks savremeno. Međutim, kada kažemo savremeno pčelarstvo, zvuči idealno, zvuči nešto što je perfektno, međutim moramo priznati da to savremeno pčelarstvo nije baš tako idealno i bilježimo svakim danom i sve iz godine u godinu sve slabije rezultate i sve veće gubitke u pčelinjacima. Zašto je to tako? To je jako široka tema i puno bi se oko toga dalo razmatrati, ali ja imam neki svoj zaključak i na osnovu mog nekog iskustva
na osnovu kojega sam došao do nekih saznanja da bi se uopće postigli neki rezultati vidljivi u pčelarstvu i imali kako takav prihod od naših pčela je stvarno neophodno znanje i stalna edukacija pčelara. Činjenica je da mi imamo ogromnu sada literaturu i na sve razne moguće načine su pčelari u mogućnosti dostupne informacija, ali nešto tu ne štima. I pored toga sve te literature i svi interneta i svi pomagala koja pomažu da bi se pčelari edukovali, opet, nažalost, to je izostaju prinosi i jednostavno se postavlja pitanje je li mi u stvari iščitavamo literaturu i da li mi u stvari primjenjujemo u našim pčelinjacima ono što je nama potrebno i neophodno. Naravno, svjesni smo toga da je pčelarstvo visoko rizična grana privrede i drugom riječi to je tvornica pod vedrim nebom i prema tome pčelar bi morao svakog trenutka da vodi računa o tome i da to uvijek ima na umu da je to tako. Ono što je današnji problem u cijelome svijetu, pa tako i svim našim ovim državama i kod nas svugdje u okolici, jesu upotreba pesticida i klimatske promjene. Naravno, pesticidi to je nešto veliko zlo što nanosi kako pčelarima, najviše pčelama probleme, je posebice neonikotinidi koji, nažalost, imaju tolike posljedice na pčelama da je to ide do nesagledive razmjera. Ako uzmemo samo jednu činjenicu da primjera radi jedno zrno kukuruza tretirano sa samo 0,05 grama tvari neonikotinoida ima snagu da ubije 80 pčelinjih zajednica, onda se možemo zapitati šta se dešava kada se jedno polje kukuruza ili druge neke kulture pošpica sa tim sredstvima i da ne pominjemo znači upotrebu GMO sjemena, što je veliki problem kako za čovjeka tako i za pčelu, jer moramo biti svjesni toga da biljka kao biljka, ono što stavimo u zemlju sjeme, ona preko toga sjemena, preko korijena, znači hrani sebe i naravno kasnije iz te biljke koje dobijamo i nektar i polen, naravno da je prošao kroz tu sjeme i kao takav nije povoljan i jednostavno je poguban za pčelinju zajednicu. Tehnologija pčelarenja, svi mi imamo na neki način svoju tehnologiju pčelarenja i na neki način svatko od nas primjenjuje ono što je najbolje i što smatra da je najpoželjnije za njega. Međutim, često puta se desi da tehnologije pčelarenja dovedu pčelara pred ono što kažu pred zid, pred savršen čin, da u konačnici kasnije ne zna šta da radi ili ga odvedu u pogrešan pravac. Pa prema tome, kada su u pitanju tehnologije pčelarenja, pčelari bi trebali da povedu računa šta u stvari to primjenjuju i šta je to najbolje za njih i jednostavno ne bi trebali da prihvataju ništa olako u svom pčelinjaku što ne bi prije toga ispitali na jednoj ili eventualno 2-3 pčelinje zajednice, pa tek po dobijenim rezultatima kasnije primijenili. Pa evo, čak i ovo večerašnje moje izlaganje svakako želim istaći da se treba, iako vam se dopadne i smatrate da vam može pomoći, primijenite na jednoj pčelinjoj zajednici, usporedite sa drugom pčelinjom zajednicom na koju radite vašu dosadašnju tehniku pčelarenja i vidite, uporedite rezultate i samo će vam se kazati je li vam odgovara ili ne. Ono što želim večeras ovdje isto tako napomenuti jeste sigurnost i zaštita. Prvenstveno mi nastojimo da zaštitimo našu pčelu, međutim i trebamo na tome nastojati ili pčela je ugrožena. S druge strane, pored toga što mi nastojimo da zaštitimo pčelu, nažalost, da se primijetiti da pčelari ne vode računa oko same svoje vlastite sigurnosti i na zaštiti samog pčelara. Mislim po tom pitanju da se ne bi pčelari trebali igrati, jer prvenstveno koliko je nama važna pčela, to je na prvom mjestu, isto tako je nama važno i naše zdravlje i sama zaštita i sigurnost pčelara. Naročito kada koristimo upotrebu nekih preparata u zaštiti pčela protiv nametnika varoje, tu prvenstveno se mora voditi računa
Sjetite se i vjerujem da većina zna šta je bilo sa kolegama pčelarima iz Mađarske kada je bila upotreba sublimacije oksalne kiseline. Zbog nekvalitetne i neupotrebe maski pčelari su jednostavno ugrozili svoj život. Pa po tom pitanju mora se voditi računa i čitav niz radnji u pčelinjacima treba maksimalno povesti računa jer smo svakim danom u pčelinjaku pri radu sa pčelama izloženi na neki način povredama i ugroženi po naše zdravlje. Ono što prvenstveno sam primijetio, naročito kod nas u Bosni i Hercegovini pa i šire, da pčelari jako malo vode računa, jako malo rade na marketingu kako sebe, tako i svojih pčelinjih proizvoda. Ono što mogu kazati, što me impresionira, jeste stvarno pčelari, to što ste vi u Sloveniji, koliko vi radite na marketingu i na tome da prezentirate pčelu kao važnog insekta koji je važan za čovjeka i okolinu, tako isto na marketingu pčelinjih proizvoda i čitav niz drugih radnji gdje se upozna šire građanstvo koliko je to važno. Mislim da bez toga marketinga ne može niko uspjeti, međutim, ponavljam, jako malo se na taj marketing ulaže, a prvenstveno ako pogledamo neke svjetske firme, korporacije koje su uspješne, primjere radi, ne želim da reklamiram, ali navodim primjer jedne Coca-Cola kompanije gdje u statutu te firme stoji od dana osnivanja da se 40% fiksne dobiti izdvaja za marketing i reklamu, onda se postavlja pitanje, u stvari jasna je stvar zašto je ta kompanija uspješna u svijetu. Tako da je to nešto što prvenstveno oko toga se pčelari bi trebali povesti računa kako bi imali veći profit i u pčelarstvu kad je u pitanju marketinga. I naravno zadnja stavka sam stavio profit, to je ono o čemu sam govorio, će uveliko ovisiti od svega gore pobrojano. Koliko budemo na ovim stvarima radili, koliko budemo oprezni po ovome pitanju, toliko će naš dobit ili profit iz pčelarstva biti i veći. Ono što svaki pčelar treba da uradi jeste da na osnovu ličnog odabira i vlastitog iskustva odredi u kom pravcu bi treba usmjeriti svoj rad i nastup u pčelarstvu. Da li će raditi stacionarno ili seleće pčelarenje. Naravno, ovdje svaki pčelar ne može, neki su pčelari onemogućeni da sele pčele, nešto zbog zdravlja, neki zbog godina, zbog terena, ali uglavnom, znači, svi bi trebali na neki način na osnovu ličnog odabira, vlastitog iskustva i svi drugi parametara u okruženju da odredimo šta je za nas najbolje. Primjera radi mene, ja sam pravio neku kalkulaciju i naravno došao sam do zaključka da je meni bolje stacionarno pčelariti nego da radim seleće pčelarenje. Naravno, ako pčelar samo ide na med, onda bojim se da stacionarno pčelariti na med neće ići, da isključivo onda bi moralo se raditi seleće pčelarenje. Ali stacionarno pčelariti može se, ali mora se uzeti u obzir da se tad u tom slučaju mora uzimati od pčela sve što se pruža prilike što je moguće. Primjena dobre pčelarske prakse je nama svima poznata, međutim, često puta se ta dobra pčelarska praksa pogrešno shvati. Šta je u stvari dobra primjena pčelarske prakse? Dobra pčelarska praksa nije ako imamo gubitku u pčelinjaku. Dobra pčelarska praksa nije ako pčelar nema dobiti iz pčelinjaka. Dobra pčelarska praksa nije ako narušavamo prirodno biološke potrebe pčele. Dobra pčelarska praksa nije ako narušavamo prirodu i remetimo prirodu. Znači, dobra pčelarska praksa je jedan lanac, hoću reći karika, sastavljena od simbioze gdje se mora ispoštovati i pčelar, i pčela, i priroda. To su tri komponente od koji bilo da koju narušimo, znači nije u redu i ne može se kazati da je to dobra pčelarska praksa. Tehniku rada, malo sam i napomenuo, svakako u zadnjih godina kako dešavaju se velike klimatske promjene, ono što je neophodno da pčelari moraju voditi računa i pratiti vremensku prognozu koliko je to moguće i prema tome se odnositi i naravno tehnika rada se treba uskladiti na pašne uslove.
Nije isto primijeniti neku tehniku rada na pčelinjacima koji su smješteni, kao primjera radi kod mene, 300 do 400 metara nadmorske visine ili na pčelinjacima koji su smješteni na 1200 metara. To su dvije različite klimatski uslovi i naravno dolazi do pomjeranja cvjetanja biljaka i svega ostalog, tako da i same radnje se samo mogu u tome vremenskom periodu i primjenjivati. Ono što bi trebali voditi računa i usmjeriti proizvodnju iz naših pčelinjaka jeste prema potrebi kupaca. Ne možemo svi isto raditi. Neko će imati dobru prodaju rojeva, neko ima tržište za matice, neko ima za med. Tako da svi trebamo ispitati tržište, svoju okolicu i shvatiti i uvidjeti ono što je najveća potreba u okruženju naših kupaca i prema tome koliko je moguće našu proizvodnju usmjeriti. Tako da je to jedno od pomagala gdje možemo napraviti veći uspjeh. I na kraju još da kažem ovdje, dugoročna ulaganja u pčelarstvo za mene nisu novac, za mene su dugoročna ulaganja u pčelarstvo isključivo znači nauka i znanje i usavršavanja samog pčelara na sebi. Smatram kako pčelar koji svakodnevno usavršava svoje znanje, radi na sebi, dolazi do novih spoznaja, uči, to su po meni dugoročna ulaganja koja su isplativa i jedino na takav način takav pčelar u dugoročno se može i nositi sa svim ovim stvarima koje se napomenuo, jer će sa istima biti upoznat i nadati se da će u svakom momentu znati odoliti tom izazovu. Trenutno smo u vremenu kada se pretežno sada možete svi vidjeti govori i puno priča po raznim forumima, internetu, portalima, Facebooku, stimulacija i razvoj pčela. Jasno je nama svima šta je najbolje i šta najviše stimuliše i razvoj pčela u proljeće, to je ono kako smo pripremili pčelnu zajednicu prošle godine u periodu 7. i 8. mjesec i kako je to kad je u pitanju i matica i količina hrane i zdravlje pčelne zajednice i to će biti prvi uslov i kako će se odnositi razvoj u samo proljeće. Naravno, pored toga veliku ulogu igra i pitanje faktor samih biljaka koje okružuju naše pčelinjake, mada se da primijetiti i često puta sam svjedok da imamo negdje kod kolega smještene pčelinjake koji nemaju u blizini svojih pčelinjaka niti neku značajnu količinu i pašu lijeske, vrbe, ive, a to su one upravo prve pokretačke biljke koje pokretaju društvo, tako da bez toga nema kvalitetnog proljetnog razvoja i naravno evo ove godine barem kod mene nije neki bio, nisu nešto pčele uspjele iskoristiti vrbu i ivu. Šta će sad dalje biti sa maslačkom i voćnom pašom ostaje da se vidi, jer ovo je proljeće malo onako da kažem veliki ispit kako za pčelara tako i za pčele, jer se jednostavno dešava da imamo sada pčele u momentu smjene generacije zimskih pčela, dešava se pod jako nepovoljnim uvjetima. Ono što je najbitnije trenutno sada jeste da ako treba pripomoći pčelama, to je da trebamo odraditi na način na koji imamo okvire meda iz zalihe košnice. To je ono najbolje što možemo učiniti. Ako ne, onda znači moramo pridodati pčelama, da li pčelju pogaču, naravno sirup, koje je sad malo teže zbog jednostavno niske temperature, ali na neki način se to mora odraditi ako je potrebno. Ono što je najbitnije da trenutno pčela mora imati dovoljnu količinu i zalivu hrane u blizini pčelinje klubata, jer ona je sada vezana za pčelinje ego i isto neće napustiti, pa makar po cijenu i života. Kada i kako krenuti sa stimulacijom, opet kažem da svi mi različito imamo i pašne prilike i klimatske uslove i jedino prema tome se možemo i odnositi i primijeniti to na vlastitom iskustvu. Ono što trenutno sad u ovom vremenu treba voditi oprez kod određenih radnji jeste da moramo voditi računa da hrana mora biti dostupna u zoni klubata. Tako da pčele moraju sad imati hranu
dostupnu u svakom momentu, bez obzira na ove turbulentne temperature dnevne i noćne koje se dešavaju. Također da napomenem da je trenutno temperatura jako važan faktor u razvoju pčela. Ono što sada pčelari trebaju da povedu računa da košnice im trebaju da budu zaštićene, ako ima pukutina na njima da iste saniraju, da ne gube temperaturu, jer sada pčelama je jako važna temperatura, koliko će biti u košnici. Znamo da je temperatura legla 34-35 stepeni i tu temperaturu treba održati tako. Ako imamo košnice da gube temperaturu, da izlazi ta toplota iz košnice, svakako da će to pčelama biti jako teško održati. Tako da u tom segmentu se mora povesti računa. Ono što ja barem tako smatram na neki način pčelinju zajednicu, da je ona konstantno na neki način u klubetu. Nekada je to klube u zimskom periodu bez legla, znači kada je isključivo tako, jednostavno je u klubetu kada pčele ne opšte sa okolinijom, ne djeluju ni biološki ni ekološki, to je klube stiznuto. Nekada je to klube malo rastrsito, ili u aktivnoj sezoni, kako god da pogledamo, pčelinja zajednica je na neki način uvijek u klubetu, pa i onaj roj kada izleti iz košnice i on je na neki način u klubetu, tako da ja smatram pčelinju zajednicu kao jednu cjelinu koja samo tako može da i opstane. Ono što pčelari sad već neki razmišljaju kada je u pitanju proširenje legla i prostor košnice, ja lično kada je u pitanju proširenje legla ili taj sami prostor košnice, puno ne žurim oko toga. Naime, smatram da, kao što se ovdje na ovoj desnoj slici vidi, sve dok nemam nekih dobrih 5 okvira legla u košnici, nemam potrebe za proširivanjem, zato što jednostavno smatram to nepotrebno i u ovome momentu nastojim da mi pčela samo bude što kompaktnije klube, da mi hrana bude blizu klubeta, jer nije isto ako raširimo leglo, jako će dovesti u pitanje koliko će to leglo dobiti obroka od strane pčela i kako će biti uhranjeno. Kada pogledamo ovu sliku, da se vratimo malo na ovaj slajd, ovdje se može vidjeti ovaj okvir sa leglom. Primijetimo ovdje mali krug gdje je otprilike to ono prvo leglo gdje je odgajano iz prvo ono leglo koje je matica zalegla, znači jako mali krug koji je možda kretalo negdje početkom februara mjeseca, jer ovdje je već voćna paša u pitanju krenula, a evo u toku te voćne paše koliko se to leglo povećalo. Znači čim su se stvorili uslovi, odmah je pčela za 2 puta više matica uvećala za leganje, tako da znači jako je bitno, možda je nekada bitnije da ova manja količina legla bude i korisnija za pčelinu zajednicu zato što ima zdraviju pčelu, kvalitetniju pčelu, nego ova veća površina koja neće biti pčela kvalitetno othranjena, jednostavno ima kraći životni vijek i kao takva samo smo potrošili i zimsku pčelu na nju, a i zalihe hrane. Priprema za pčelarsku sezonu, naravno to većina pčelara zna da se već radi od prošle godine, moramo znati voditi računa kako ulazimo u pčelarsku sezonu, ali ovdje isključivo ja ću se vezati na sami početak bagremove paše. Ono što ja radim u bagremovoj paši, kako se napomenuo, znači ja imam pašu bagrema i kestena, ali mi kesten isključivo glavna paša. I bagrem mi služi više kao razvojna paša, ali naravno nastojim je iskoristiti koliko maksimalno mogu. Međutim, svima je nama jasno da se kaže da u bagremovoj paši treba imati što manje otvorenog legla kako bi bio prinos veći. I neke tehnike pčelarenja govore i neki pčelari rade pred samu bagremovu pašu, vade otvoreno leglo iz košnica i s tim postižu veće rezultate. Međutim, ono kada sam pomenuo da moramo voditi računa kako i na koji način smjeravamo tehniku, kada bi ja to uradio, izvadio to leglo iz košnice i odio na drugu lokaciju, onda bi ugrozio pašu kestena, jer to leglo pred samu pašu bagrema, otvoreno leglo i matica koja zaleža jaje, to je meni izletnica u kestenu, tako da narušavam znači
pčelinju zajednicu i snagu pčelinje zajednice koja će biti u kestenu. Šta ja sad tu radim? U toku samog proljetnog razvoja, naravno nastojim, kada radim sa pčelinjim zajednicama, ovdje slika desno, uvijek proizvodna društva, već sam odredio koja će biti, pomjeram lijevo desno i pravim jednu praznu poziciju, tako da pred bagramovu pašu imam između dvije proizvodne zajednice prostora da postavim jednu praznu košnicu. Zašto to radim? Pred sami početak bagrama paše, dan, dva, tri, teško je procijeniti ili ne znamo kada će bagram zamijetiti, ali u pretežnom sagledam stanje bagrama, vidimo otprilike kakve će biti vremenske prilike i iz svih proizvodnih, znači košnica ove lijeve i desne, povadim zalihu hrane koja je preostala, znači zimsku zalihu hrane, stavljam do bokova ove prazne košnice i vadim otvoreno leglo i slažem ove u ovu košnicu. Znači iz jedne i iz druge košnice otprilike to bude 6, 7 do 8 okvira otvorenog legla i sa strane bočno okviri sa zalihom hrane, tom društvu moramo dati zalihu hrane, ta dva okvira. A samim tim i rješavam ovu proizvodnu košnicu, čistim da jednostavno imam kasnije čist bagramov med. Preostali dio hrane, ako imamo košnici iz zimskih zaliha, pakujem u pomoćna društva kao drugo tijelo i to stoji na čuvanju. Ovu košnicu, kada to tako uradim, naravno vodim računa da ne prenese maticu ni iz jedne ni iz druge proizvodne košnice. Ovo društvo, znači, drugom riječu, napravio sam jedan zbirni roj sa otvornim leglom i mladom pčelom, zatvaram leto, mislim da ste već upoznati ovdje na način na koji ja radim iz 2 godine jako uspješan, znači radim pomoću lista novine, 10-12 lista se stavi na leto, probuši jedna rupica i to kasnije pčele kad progrizu, znači ne vraćaju se u susjedne košnice. U ovoj košnici obavezno navečer se u hranilicu doda litar sirupa, jer ima unutra otvoreno leglo, a isto mi je potrebna voda. I ovu košnicu ja više apsolutno ne uznemiravam i ne otvaram, niti me interesira šta će sa njom da bude. Bitno je samo da ima zalihu hrane, ona će sama da izvuče sebi maticu, a ta matica kakva god da bude, ona mene ne zanima, jer ćete vidjeti kasnije šta ću uraditi sa tom košnicom. I naravno ova košnica se posloži, opet matici dole u donjem dijelu u plodištu, znači ostavljam dovoljno prostora za zalijeganje, jer i dalje mi je cilj da mi matica zaliježe pčelu, jer mi ta pčela treba za kestenovu pašu. Tako da se košnica tako složi. Šta sam sa ovim dobio? Ako bagrem zamedi i uspije bagramova paša, ja sam rasteretio košnicu sa ovim otvorenim leglom, smjestio tu, pčela će naravno se fokusirati na skupljane nektara, na neki način će blokirati maticu, jer neće jednostavno matica imati prostora da puno zaliježe, a u stvari tada ako bagram zamedi manje više pčele samo zanima paša, idu sa skupljane nektara. U drugom slučaju, ako bagramova paša izmakne, da nisam izvadio ovo otvoreno leglo, meni bi bila puna košnica mlade pčele i to već stvara problem sa rojenim nagonom. U ovom slučaju ja sam košnicu rasteretio sa mladom pčelom, sa otvorenim leglom, tako da ona kasnije bez problema može da opstane i neće doći do rojenog nagona. I naravno, takve košnice su bile na bagramu. Po završetku bagramove paše, ono što je bilo, nektara, ako je bilo, nažalost, zadnje 2 godine možemo kazati da je jako malo. Medišni nastavci idu u prostorije za vrcanje meda, vrca se meda što je bilo i imamo košnice full jake i sada, znači, nakon bagramove paše, a to je prilike negdje 30. maj, kako ja u mom području otprilike vrcam bagramov med, imamo košnice pune pčele i znači sada nam prijeti rojevni nagon i rojenje pčela jer je paša stala, pune su košnice pčele, legla, svega i ako ne preduzmemo određene radnje jednostavno može doći do rojenja i u stvari izrojavanja pčelne zajednice. Da se to meni ne bi dogodilo, ja u tom momentu pristupam sljedećoj radnji,
a to je ujedno evo i ova večerašnja tema, ali sam je morao malo uvezati sa nekim stvarima kako bi bilo jasnije i zašto ja to u stvari tako radim. To je ujedno negdje početak 6. mjeseca, otprilike je to i nekih 10 dana pred glavnu pašu kestena. Ja odstranjujem, znači maticu, radim prekid legla i iz svih proizvodnih košnica matice izvadim iz košnica, znači drugom riječi obezmetičavam društvo. Kako i na koji način ja to radim, naravno pisat ću sljedećim slajdovima. Ono što je Đerzon i kako su radili jeste da je rađeno odstranjivanje matice sa otvorenim leglom. Ja to ne radim. U početku kada sam vodio ovo dijamantsko pravilo, sam to radio, ali mi se pokazalo nepovoljno i loše i onda sam kasnije samo odlučio da vadim maticu iz proizvodnog društva sa 2 okvira hrane i pripadajućom pčelom. Te matice vadim znači na način da smještam i imam puno nukleusa koji su rađeni od stirodura, petoramni, imaju nukleusi koji su petoramni, ali su pregrađeni sa pregradnom daskom na sredini, znači ima leto naprijed i leto nazad gdje staju 2 okvira ta sa maticom i hranom. I imam ovako uradite, znači LR košnica je u pitanju, prepolovite na pola gdje staje u svaki odjeljak, znači po 5 okvira i znači imam i taj način gdje jednostavno te matice odvajam u ovoj košnici. Evo ovdje na ovoj slici se može vidjeti 36 košnica gdje su smještene 72 matice. Znači sve proizvodne zajednice matice idu van iz košnica sa 2 okvira hrane, pripadajućom pčelom i bez znači legla. Košnica se naravno koja je proizvodna dodatno pojačava iz pomoćnih društava ukoliko je potrebno, otprilike da mi u kestenovu pašu od 8 do 10 okvira zatvornog legla imaju košnice koje znači ulaze u kestenovu pašu. Tako odradim znači cijeli pčelinjak proizvodna društva i dalje se po tom pitanju nema šta raditi do 6. dana od dana obezmatičavanja kada vršim redukciju matičnjaka. Ovdje na ovoj samoj redukciji matičnjaka ću se malo više zadržati, zato što je ovo u ovoj metodi, ovom je načinom pčelarenja jedna od najbitnijih stvari. I ovdje se otvara veće mogućnosti i puno toga više da pčela može jednostavno da bira šta će da radi. Ono što sam u početku primjenjivo i radio, pokušavao sam raditi i 7. dan i 5. dan raditi redukciju matičnjaka, ali mi se pokazalo najuspješnijim da radim redukciju matičnjaka 6. dan. 6. dan kada otvorim košnice koje su proizvodne, jednostavno potrgam sve zatvorene matičnjake, ostavljam samo 2 otvorena matičnjaka u kojima je najmlađa larva i sa najviše matične mliječi. Znači tražim gdje je najmlađa larva i koja je najbolje uhranjena larva sa najviše matične mliječi. Kada se otvori košnica i kada se otprilike jedan okvir odradi tako i na ta 2 matičnjaka sa najboljom larvom odradimo, moramo voditi računa da taj okvir se ne smije stresati kako ne bi spala larva i ugrozili larvu. Kada to odradimo, okvir lagano spustimo u košnicu, a kasnije sve preostale okvire gdje rušimo sve otvorene i sve zatvorene matičnjake, te okvire možemo bez problema, znači stresti pčelu sa okvira kako bi uočili sve matičnjake, jer se nam može dogoditi da ostane neki matičnjak zato što ima pčela na okviru pa ne možemo ga uočiti. I onda bez problema vidimo svaki matičnjak i nije problem ako stresamo zato što mi njih onako rušimo, nisu nam potrebni i sve matičnjake sa tih okvira rušimo. Znači ostavljamo samo ta 2. Ono što treba voditi računa jeste da u većini slučajeva u dosta košnica se dogodi u 6. dana pčele ne vuku, kako neki kažu, prisilne matičnjake. Desi se da društva povuku jednostavno rojevne matičnjake. Rojevne matičnjake ćete prepoznati na takav način što u tom društvu pčela vuku matičnjake bočnim
pored bočnih letvica ili po obodu po ivici, znači donjoj okvira. Ako se takva pojava dogodi, onda ne ostavljamo dva matičnjaka, već isključivo ostavljamo slobodnim odabirom jedan matičnjak, taj rojevni. Sve ostale takve matičnjake možemo, ako želimo, zadržati, staviti, presaditi u nukleuse ili jednostavno porušiti, to je na našem odabiru. Evo ovdje možete već vidjeti, ovo je prilike, kažem, negdje 6. dan od dana obezmetičavanja, prilike tu je i početak kada već može unosa polena ima, kako leglo u plodište izlazi, onako pčele popunjavaju plodište sa polenom, koja je u stvari sad već perga. Šta se ovdje može još odraditi? Ako jednostavno pčelar ne želi da se igra i ne može odraditi redukciju matičnjaka, ni jedni ni drugi, oba načina opisana, može jednostavno sačekati 10. dan, pokidati sve matičnjake koji su u košnici prisutni i sa unaprijed određenog sebi kolege ili ako ima iz vlastitih zaliha, znači nebitno, koji je prijatelj, kolega, pčelar, kažem, ili ako svoj ima, siguran, da uzme kvalitetne matičnjake i da presadi u ta društva matičnjaka koje on smatra da su bolji. Znači, može na takav način da taj dio odradi ako ne želi sa ovim načinom odraditi. Ono što se još ovdje može odraditi jeste to da društva, barem tako ja primjenjujem, koja mi nisu pokazala neki kvalitetan razvoj u proljeće i s kojima nisam bio zadovoljan, a desi se da ima takvih društva, bez obzira što su ona proizvodna, ali ne zadovoljavaju neke moje kriterije, u tim društva ja 6. dan ne otvaram, već isključivo sačekam 10. dan ta društva i 10. dan potrgam sve matičnjake u tim društvima, a onda tim društvima dodam matičnjake iz one zajednice koju smatram da ima bolje genetske predispozicije i da je kvalitetnija, onda jednostavno, znači, ovoj zajednici prekidam njezinu genetiku i stavljam matičnjak iz druge zajednice ili iz uzgoja matičnjaka gdje ja radim matice za vlastite potrebe opet na drugi način. Tako da su to sve momenti gdje pčelar može jednostavno sam da odredi šta će da radi, a ima i još jedna varijanta da jednostavno pčelar može da ostavi bilo koju, što se tiče matičnjak, samo da izvuče maticu, ne treba ga interesovati apsolutno kakva će matica u ovome društvu da se izleže, ako je unaprijed dogovorio sa nekim uzgajivača matica, kvalitetne matice, a to, hvala Bogu, vi u Sloveniji imate jako puno iskusnih kvalitetnih uzgajivača matica, pa onda po završetku paša jednostavno te matice ukloni i stavi kvalitetnu, mladu, oplođenu maticu u to društvo i onda se ne treba apsolutno brinuti za dalji razvoj toga društva. Kada smo odradili redukciju tih matičnjaka, otprilike nakon 10 dana počinje paša kestena ili u nekim slučajevima koji ima lipu, to je otprilike neki vremenski period kada i lipa kreće, šta mi imamo u stvari u košnici. Ovo gore nisu treći nastavci, ja isključivo koristim na paši samo 2 nastavka, zato što smatram da nisu potrebni treći nastavci, dovoljno su mi 2. Često puta se pčelari mimo ilaže mišljenjima da li treba 3 nastavka, 4, 2, ja smatram da su dovoljna 2 nastavka na kestenove paši, naročito na ovakav način kakav ja radim, jeli ako stavim 2 nastavka, onda će pčele taj nektar, med, jeli kasnije razbacati na ovih 20 okvira i to nije ništa, onda više volim da nije sve na 10 okvira, imaću zreliji med i više meda na manje okvira. Znači, ovo su gore rojevi smješteni, tako da ovo znači nisu gore nastavci, isključivo je ovo dole. Imamo društva u kojima imamo znači sve zatvoreno leglo, nema više otvorenog legla, imamo zrele matičnjake ili matica već pred izlazak, znači stvorili smo sve predispozicije za kvalitetno sakupljanje nektara, paša je krenula, kesten je već tu naravno krenuo, znamo mi svi da kesten otprilike, oni koji imaju kestenove paše,
znaju da je to otprilike prvih 3 do 5 dana kesten daje isključivo polen, kasnije kreće nektar. Paša krenula, sve pčela što je u košnici, znači isključivo je usmjereno na sakupljanje nektara, zato što drugih poslova u košnici nema, a radno raspoloženje je znači na maksimalnom nivou, zato što je već pčela dobila mladu maticu i kao takva, znači jednostavno samo se fokusira na sakupljanje nektara, naravno ako uslovi dozvoljavaju i ako to ispunjava sve da paša uspješno medi. Sve što radimo, naravno mi nastojimo i radimo da na to da će da zamedi, međutim ako jednostavno paša promakne, onda sva naša tehnika pada u vodu. Sada dolazimo do onih pomoćnih društava što sam formirao pred bagrem. Znači, to su društva koja su smještena između dvije proizvodne košnice. Ovdje sada je prošlo već nekih 40 dana od kako sam ja ova društva formirao. Ova su društva u većini sad slučajeva sva pčela koja je bila leglo pred bagrem, ovo je sad većinom pčela izletnica i pretežno tu bude pun nastavak ili jedno plodište pčele sa tek oplođenom mladom maticom. Onda ovu košnicu uklanjam sa ove pozicije i nosim je na poziciju drugu na pčelinjaku. Jednostavno izletnica sva, ali ovo radim isključivo kada krene unos nektara od kestona i paše, ne kada krene unos polena, nego samo kada je unos nektara, zato što ovu košnicu želim da ostavim, da mi što više izletnica njena unese u ovu košnicu polenovog praha ili perge košnicu kako bi snabio sa polenovim pergom, a kasnije kada izgubi izletnicu ja je mogu dohraniti šećernim sirupom i neće biti problema zato što ima dovoljno polena i perge i njen će razvoj ići naravno svojim tokom. Ovu košnicu kada premjestim, naravno pčela drugi dan ide u pašu, međutim ne ide na lokaciju na koju sam vodio, nego se vraća na ovu svoju lokaciju gdje je bila, međutim nema, evo ovdje vidite da nema te dvije košnice uklanjene, znači sva pčela koja je trebala doći ovdje, sada košnice nema, ulazi u ovu lijevu i desnu susjednu košnicu, tako i ove dvije ovdje i dodatno ove proizvodne košnice, znači pojačam sa izletnicom. Tu je ono što sam pomenuo, znači sve ono što sam uzeo na bagremu što bi mi eventualno umanjilo prinos bagrema, ja sam sada, tad kad sam izvedio leglo, sada sam na kestenu vratio putem izletnice, tako da nisam narušio pčelinu zajednicu po tom pitanju. Šta dalje i te radnje se poduzimaju? Ništa se apsolutno više u pčelinjaku ne dira, samo se prati unos nektara iz prirode i otprilike 25. do 28. dana ja u pčelinjak ulazim i tad otvaram košnice da izvršim kontrolu oplodnje matica i uspješnost bila. Ako nije, onda se moraju izvesti neke radnje i sanacija te košnice. Naravno, nisam napomenuo kada sam vršio redukciju matičnjaka, znači ja sam okvire bilježio folomasterom, zabilježim okvir u plodištu na kojem sam ostavio matičnjake i tako da ne bih vadio sve okvire, samo vadim taj okvir i naravno otvaram košnicu, vadim taj okvir gdje sam zabilježio da su bili matičnjaci i gledam je li matica izašla. Meni zna kada ovako vidim da je matica, znači se izvela, da nije bilo nikakvih problema, da nije matičnjak progrežen. Naravno, ja sam znatiželjan, ja taj matičnjak razrežem skalperom da vidim je li ta matica imala dovoljno hrane i naravno kada vidim ovako ostatke hrane u matičnjaku, to je meni dovoljan znak da je matica kvalitetno odhranjena i da će ista biti dobra. Taj okvir podignem, otprilike kažem, većinom radim 28. dan od dana obezmetičavanja, neke matice znaju pronijeti 25 i 26, ali većinom da bi bio sigurniji ja radim 28. dan. Pretežno, znači 28. dana samo vadim okvir na koji su bili matičnjaci. U 90% slučajeva na tom okviru matica gdje se izlegla, ako je uspjela oplodnja, na tom okviru znači matica polaže prva jaja. Pogledam taj okvir, vidim ima li jednodnevnog legla ili jaja. Ako nema, eventualno pogledam još lijevi i desni okvir
Ako nema, onda ne tražim maticu, jer jednostavno ne želim tražiti i dalje uznemiravati košnicu. Može se dogoditi ako ima matica da jednostavno istu izgubimo. U tom slučaju, znači, ako ne uočim otvoreno leglo, onda ovaj okvir kompletan vadim iz košnice, stresam pčelu u košnicu, izvadim okvir, odnosim ga u nukleus, a iz nukleusa gdje sam formirao one rojeve i matice, iz nukleusa vadim jedan okvir otvorenog legla i stavljam u ovu košnicu i zabilježim košnicu da je pod upitnikom. Znači, tu matica nije uspjela. Tamo gdje nađem, znači, otvoreno leglo, jaja, matica je uspjela, zatvaram, apsolutno više ne diram i to je problem. Kasnije ovu košnicu, ako negdje matica, znači nisam pronašao otvoreno leglo, ako nisam pronašao otvoreno leglo, tu košnicu, znači, dodao sam u okvir otvorenog legla, 6. dan je otvaram i vidim da li je povukla matičnjake. Ako je povukla matičnjake, onda ponovo taj okvir vadim, iz košnice te matičnjake uklonim i toj košnici ne može više da se daje da ona izvlači maticu, jer jednostavno više to je struktura pčele, to ne može izdržati. Toj košnici onda dodajem oplođenu maticu nazad, dodajem kroz kavez. Međutim, ja ovdje ovim košnicama gdje nije uspjela matica, dogodi se da te košnice jako teško prime maticu, naročito teško prime mlade matice, te kopčene, zato što su te matice malo i brže i vrtljivije, a preferira u košnici većinom pčela izlatica. Onda ja, kada sam vadio matice i obezmatičavao društva, ostavljao sam i matice one koje su mi loše. Nisam ih jednostavno uništavao, već sam ih ostavio pa sa okvir pčela. Onda tu maticu, ona mi je kao test, onda tu maticu koja je onako loša, nju prvu dodajem u košnicu i ona mi je ispit hoće li primiti. Kasnije, naravno, ona nju u 90% slučajeva prime, ona je malo sporija, troma, ali nju prime i zaleže ona nešto malo legla. Kada se to dogodi, kada košnica se smiri i zadovolji sa maticom, onda se kasnije ta matica može zamijeniti sa kvalitetnom maticom i naravno, kao i svaka druga zajednica, kada se mijenja matica, to onda kasnije bude bez problema. Ono što se u plodištu nakon ovoga postupka uočava kada matice pronesu, znači plodište gdje je izašlo leglo iz košnice, u prosjeku minimalnih 5 okvira puni bude PRG kestana. Ja kestanov polen ne uzimam, nego isključivo ga ostavljam i cilj mi je da što više pčela unesu polena od kestana u košnicu, da mi bukvalno blokiraju plodište, kako matica mlada kad ih pronese ne bi imala prostora u plodištu da širi leglo, jer jednostavno mi je cilj da što više odužem, da dobijem na vremenu kako bi mogao na vreme izvrcati mir i onda kasnije odraditi tretman. Naravno, kada završimo pašu, sagledavamo stanje i rezultata u pčelinjaku. Izvrcali smo to što smo izvrcali, zavisi kakva je paša bila. Imamo, znači, prinos, nije svake godine isti, nekad bude manje, nekad više, ali o tom potom. Imamo skoro pa jedan pčelinjak formiran, kao što sam prije kazao, ovdje je 36 košnica, ali 72 matice, hoću kazati 72 roja. I imamo društva formirana u svim proizvodnim društvima, uveli smo mlade matice. Šta je sljedeći potez i šta trebamo uraditi i što ja prvenstveno vodim računa, a to je kada prođe period prilike, to je negdje oko 15.7. od dana od razmetičavanja, prošla negdje 35 do 38 dana, to je period kada mi u košnicama našim proizvodima imamo, znači, društva sa mladom maticom i imamo otvoreno leglo. Znači, nemamo u košnici zatvorenog legla, imamo mladu maticu sa otvorenim leglom, sve varoje što ima, ona je na pčeli. I to je idealan i jedini moment kada mi možemo da odradimo kvalitetno tretman protiv varoje, zato što jednostavno nema varoje, nema zatvorenog legla i varova nema gdje da se krije. Kako i na koji način će pčelari da odrade tretman, apsolutno je nebitno, ne bih želio da preferiram po imenima preparate, da ne ispade da nekog reklamiram, ali ono što želim
napomenuti jest da jedino što trebaju pčelari da povedu računa, to je da znači, koriste preparate koji su dozvoljeni, koriste preparate od provjerenih proizvođača i naravno preparate koristiti one koji ne ostavljaju rezidue u medu i vosku i svakako se treba čuvati preparata. Nažalost, danas puno je preparata na tržištu i ono što je poražavajuće da pčelari, nebitno je ime preparata, pčelari nažalost ne propitivaju i ne interesuju koja je aktivna materija u preparatu, već isključivo samo ih zanima kako djeluje i koliko košta. Međutim, aktivna je materija u preparatu jako bitna stvar, jer ne treba zaboraviti i smjeti s uma kumafos koji je problem u pčelarstvu. Ako se dobro sjećam, prije 2 godine kolega Vlada Augustin je držao predavanje u Topskom gdje je govorio koliko je taj kumafos zlo i koliko je teško njega kada jednom uđe u košnicu, koliko ga je jako teško izbaciti iz košnice, pa gotovo nemoguće. Tako da su, znači, po tom pitanju treba koristiti maksimalno čiste ekološke preparate i naravno temperatura i preparati moraju se prilagoditi, znači, temperaturi. Neke preparate ne možemo koristiti, neki pčelari ne mogu zato što imaju visoke temperature. Ja recimo lično ne mogu koristiti kiselinu zato što mi u tom momentu temperatura ne dozvoljava i apsolutno ne mogu koristiti, ali neki drugi preparati se mogu primijeniti. Sada da malo se vratimo, znači, na stanje rojeva koje smo mi formirali. Ovo je prilike nekih 40 dana kada prođe formiranja. Svi, znači, ta društva koja su bile izvedene matice sa 2 okvira pčela, one su prethodno tad već budu, prilike početkom 8. mjeseca budu na 5 okvira. Znači, jedan sasvim solidan roj sa tom maticom na 5 okvira pčele koji ima na 2-3 okvira legla. Ovo je zaostao ovdje jedan preparat gdje sam ja slučajno ovdje slika gdje tretman vršim protiv varoje. Tako da, znači, ovdje bukvalno imamo 72 roja, evo na 36 košnica, ili onoliko rojeva koliko jesmo izveli matica. Naravno, neki rojevi neće, matice će se ukloniti ili neće, ili ćemo spojiti ova 2 društva, ali uglavnom, znači, skoro pa maltene smo uduplali naš pčelinjak. Ono što možemo raditi s ovim rojima, da li želimo prodati ako imamo tržište, naravno da možemo, ali isto tako, znači, ima čitav niz drugih mogućnosti da možemo raditi. Kada su u pitanju kvalitet matica koje se dobije ovim postupkom, ja lično sam zadovoljan sa ovim maticama. Puno sam radio na raznih eksperimenata, radnji, kad je u pitanju ova tehnika, jer i samu tehniku koju večeras pričam radim preko 10 godina. I nijedne godine mi nisu izostali rezultati. Već u avgustu mjesecu pomenute matice na koji način se dobiju, one već nagovještavaju svoj kvalitet i već sad se može naslutiti kvalitet tih matica. Međutim, pravu snagu i pravu sliku te kvaliteta matice mi tek iduće godine početkom aprila ili u aprilu mjesecu u voćnoj paši ili kad je kod mene paša divlje trešnje, onda dobijemo, znači, pravu sliku i snagu te matice kvalitete. Ja, što se tiče samog kvaliteta ovih matica, sam izuzetno zadovoljan. Neću kazati da nema bolji, ali meni su se pokazali jako dobre, s tim da već sam napomenuo da se mora voditi računa kada je u pitanju onaj 6. dan redukcija matičnjaka, da se mora povesti računa oko samog odabira larve i tu pčelar mora stvarno biti dobro odabrati kvalitetnu larvu, a kada je u pitanju snaga društva toga, to je neupitno koliki kapacitet ima da odgoji te matičnjake. Ono što želim kazati ovdje jesu još da ovim načinom, znači, mi smo s druge strane stvorili jedne jako dobre parametre i uslove za kvalitetno zimovanje. Naravno, zaliha hrane je jako bitna kada je pitanje zimovanja pčela, koja mora biti obezbeđena na vrijeme i koju istu zalihu treba da preradi ljetna pčela, nikako zimska pčela. Uveli smo mlade matice u naše košnice. To je jedna od glavnih predispozicija za kvalitetno zimovanje pčela. I jako bitna stvar,
stvorili smo uslove za kvalitetan tretman protiv varoje, zato što smo bukvalno srušili svu varovu u momentu kada ona nema legla. I još jedna stvar, kada početkom 8. mjeseca pogledate vaše košnice, i to je jedan od preduslova za kvalitetno zimovanje pčela, to je da ćete imati kvalitetnu zimsku pčelu, obratite pažnju na ishranjenost larvi otvorenog legla, znači u vašim košnicama. Ako vi u početkom 8. mjeseca imate ovakvo larve koje plivaju u matičnoj mliječi, onda ne trebate brinuti da ćete vi imati kvalitetnu znači, zimsku pčelu. I naravno, ako ste prije toga odradili kvalitetan tretman protiv varoje, kod mene u mom podneblju, negdje na 400 metara nadmorske visine, ja ne gledam snagu pčelinje zajednice. Meni je dovoljno jedno plodište LR-a, znači da imam pčele koja će mi preraditi hranu, odgojiti zimsku pčelu, a to je otprilike nekih 5 okvira kraj 8. mjeseca kao što se vidi na ovoj slici. 5 okvira ovakvih zatvorenog legla kad imam, meni je to dovoljno zimske pčele da uspješno prezimi. Zašto? Zato što ako uzmemo u obzir da je ovo leglo prečnika neki možda 15 puta 30, ajmo reći da je otprilike tako negdje otprilike tu leglo, onda se kada znači pomnožimo tu 15 puta 30, to je neki, znači dobivamo 450 puta 4, to je 1008 puta 4 ćelije, znači na kvadratnom centimetru. Imamo na jednoj strani ovoga okvira negdje oko 1800 pčela jedinki. I druga strana 1800, to je 3600. Na 5 okvira, znači mi imamo cirka oko 15.000 pčela, zimske pčele, što odgovara onoj brojki otprilike od nekih 6 ulica zimskog klubeta, što je sasvim dovoljno za našu znači, rasu pčele i kranjsku sijevku, koja uspješno prezimljava sa takvom količinom pčele i takvom veličinom klubeta. To su oni parametri koje ja znači pratim, a naravno ove sve preduslove sam stvorio sa onim načinom obezmetičavanja, jer sam jako dobru stvar napravio što sam, kada sam spomenuo onih 5 okvira perge i polena, to je jedno blago u košnici koje se ne može mjeriti ni sa kakvim novcima, eurima, čak ni sa zlatom, po mom nekakvom mišljenju, zato što kada imate krajem 7. mjeseca takvih 5 okvira perge u košnici, onda se ne trebate brinuti ako vama nedostaje hrane u košnici, možete bez problema dobiti šećerni sirup zato što imate dovoljno perge da odhrane kvalitetnu zimsku pčelu. Zašto sam ja ovakav pristup uzeo i primjenjujem već nekih 10 godina? Zato što jednostavno smatram i ne mogu puno rizikovati, zato što ja živim od pčela i ja kako tako na svaki način moram svake godine izvući neku korist od pčelinjih društava i pčelinjih znači paše. Smatram da sam maksimalno iskoristio i pašu bagrema i pašu kestena. Zaustavio sam populaciju varoje u momentu kada ona preuzima snagu i kada ona, a to je upravo moment, znači period od kraja 6. mjeseca kada ona jednostavno uzima snagu, a pčela pada, ja sam je tad zaustavio, znači ona to nema. Ako smo zaustavili znači populaciju varoje i na vrijeme spriječili varovu da se širi našim pčelinjim društvima, onda je to jasan pokazatelj da je to pozitivan zdravstveni učinak na pčelinju zajednicu, jer ako smo zaustavili varovu, zaustavili smo i viruse, znamo da virusi danas veliki problem prave, znači to je s te strane opravdano. Sačuvali smo zalihu kvalitetne hrane u košnici, kažem, ponavljam, sačuvali smo zalihu, znači sa početka kestenove paše, i dovoljno kvalitetne hrane u košnici i dovoljno perge, tako da bez problema znači vozimo u zimu sa kvalitetnom hranom. Uveli smo mlade matice u košnice, naravno te će matice biti posle paše i sve se pregledaju, ako neka ne zadovoljava zamijeni se drugom kvalitetnom, ali je najbitnija stvar da uveli smo u pčelinjak kvalitetne mlade matice. Rekao sam, stvorili smo uslove za kvalitetan tretman protiv varoje, sve su predispozicije za kvalitetnu pripremu pčela pred zimu, znači jednostavno ne možemo bolje uslove da stvorimo. Uvećali smo pčelinjak skoro pa za duplo ili onoliko koliko smo mi željeli. Dalje, imamo mogućnost iskorištavanja paše bez većeg rizika. Ovo isključivo ja ne radim zato što
dobrim dijelom imam prodaju rojeva, pa onda ove rojeve koje sam formirao ja isključivo vršim prodaju rojeva, ali pčelari koji imaju neku pašu tipa vrijesa, kasniju pašu, mogu bez problema ova proizvodna grupa koja su bila na kestenu pojačati s onima rojevima tamo koji su formirali i ići na pašu vrijeske ili neku kasniju pašu bez problema, zato što su riješili varrovu u proizvodnim društvima, riješili varrovu u rojevima, zato što nije se mogla razviti i oni bez problema, bez većeg rizika mogu ići na neku pašu, primjera radi vrijeska, ako ništa u krajnjem slučaju nema paše za njima, barem da pčela obezbijedi sebi kvalitetnu zalihu hrane za zimnicu. Naravno, u ovim operacijama i u ovome postupku ima i rizika, to je neminovno. Ono što je najbitnija stvar u ovome je da pčelar mora poznavati dobru biologiju pčele kako bi sav taj proces proveo, mora poznavati pašne prilike i uslove pod kojima pčelari, ono što je najbitnije u ovom postupku jeste da nije ista struktura pčele za bagremovu pašu i nije ista struktura pčele za pašu kestana. Za pašu kestana nam treba daleko više izletice, dok je u paši bagrema daleko više kućne pčele treba. I naravno praćenje vremenskih prilika. To je ono na što ne možemo utjecati, ali naravno u svemu tome moramo na takav način povesti se i voditi računa oko toga, znači oko tih stvari da ne možemo ništa na pamet uraditi. Uvijek trebamo kada neku radnju, črnjaku radimo, postaviti sebi pitanje šta ako se desi, primjera radi nešto neočekivano. I moramo naravno imati odgovor i za to. I evo, ovdje jedna kalkulacija gdje sam ja radio, šta je u stvari meni doprinijelo, u stvari šta sam dobio iz ovoga rada kada je u pitanju primjena ovoga samog Džerzonovog pravila. Ja sam uzeo jedan parametar, kalkulaciju na nekih 100 zajednica. Naravno, kad se radi kalkulacija, tu se uzima u kalkulaciju, znači, obzir ulaganje troškovi, na kraju kad se to sve oduzme, ostaje, znači, dobiti onoliko koliko je bilo. Šta sam ja u stvari ovdje imao ulaganje? Meni ulaganje bio samo rad. I ako uzmem da, recimo, ja otprilike ovih 100 zajednica, mada i recimo 150, ja uradim za 3 dana, ali evo uzmam obzir, znači, 100 zajednica uradim obezmatičavanje samo nekih 3 dana, 30 sati, također redukciju matičnjaka otprilike nekih 30 sati rada, provjeru kvalitete matica, tu nešto manje mi treba otprilike 20 sati kada sve saberem, i neki neplanirani radovi, ako treba sanirati neku društvo gdje nije uspjela matica dodati okvir ili potrgati kasnije matičnjake, dodati novu maticu, ali tu je neki 10 sati, ukupno neki 90 sati rada sam ja uložio na ovu primjenu ovoga Džerzonovog pravila, znači koliko sam ja na tome zaradio, koliko to meni bilo isplativo raditi, pa ja sam uzeo u obzir da sam prilikom tog rada dobio na ovih 100 zajednica, dobio sam novih 100 matica uvedeni mladi u svoj pčelinjak. Kod nas su matice nekih 7,5 eura, to je negdje 750 eura 100 matica, znači ja bi ove novce morao nekome dati, jer moramo zamijeniti matice u pčelinjaku, ne možemo pčelariti sa starim maticama, da nisam ih sebi proizveo, ja bi nekome morao dati te novce, to je ostalo u mom džepu. Također, kada govorimo o ovih rojeva, i ovi rojevi imaju neku svoju cijenu, i otprilike u početkom 8. mjeseca ovi rojevi imaju neku vrijednost kod nas na 5 okvira, sa 3 okvira legla, imaju nekih 35 eura svoju cijenu vrijednost, 100 rojeva je 3.500 eura. Ono što je dokazano u primjeni Džerzonovog ili dijamantskog pravila, kako god po nazivu ili prekidom legla, jeste da se dobiva od 30 do 50% više meda. Ja opet uzimam onu najmanju cifru. Ako sam imao neki prosjek 10 kg po košanci, pa eto neka je znači 30% samo uvećan prinos, to je nekih 3 kg po košnici više nego što bi imao u normalnim nekim uslovima. Na 100 zajednica, 100 košnica, ja sam dobio više 300 kg meda. Po nekih 7,5 eura je kod nas med prosječan prodaj ljudi, mada ja kestenov med držim 10 eura ili 20 konvertibilnih maraka, ali ovih 300 kila izlazi negdje 2250 eura. Ispada
da na ove 3 stavke šta sam dobio primjenom ovog pravila, ja sam zaradio 6.500 eura više nego, u stvari doprinio sam sebi 6.500 eura i sada kada podijelim ovih 6.500 eura na 90 sati, onda možete zaključiti koliko sam ja u stvari zaradio primjenom ovoga rada. Naravno, neke stvari se ne mogu kupiti novcem i nije sve u novcima, ali je jako bitna stvar što je puno vrednije od toga jeste da sam ja na kraju sezone izvukao maksimum iz pčelinjih društava, kako tako, znači zadovoljio svoje kriterije i egzistenciju kako sebe, tako svoje porodice. S druge strane sam stvorio sve preduslove na kvalitetno zimovanje pčela, kvalitetno pripremio pčelinje zajednice za zimu, jer ja nimalo ne smijem pustati znači, pčele na milost i nemilost, jer su one meni na prvom mjestu i ovisim znači, o njima i njima mora biti, a meni šta ostane. A ovo je neki balans, to je ono upravo o čemu sam ja govorio i na početku, neka karika kada se mora ispoštovati i dobra pčelarska praksa, kada mora biti svi kriteriji zadovoljeni kako pčela, tako i samog pčelara. Evo, na kraju jedan slajd, slika šta bi se dogodilo kada pčele izumru, a druga slika govori šta bi bilo kada bi ljudi izumrli. Dovoljno nekada, kako kažu, slika govori 1000 riječi. Ovo što sam za večeras bio planirao da izložim i kažem o svom nekom načinu pčelarenja, ja sam nastojao da iznesem, možda sam nešto ispustio, ali ne zamjerite mi. I još jednom da kažem, sve ovo što sam večeras vam kazao je moj neki način rada i moj rad i ono što ja primjenjujem na svojih 150 pčelinjih zajednica i što primjenjujem neki preko 10 godina i Bogu hvala, do sada nemam gubitaka u pčelinjaku, mada to ne vrijedi pričati pčelarima nekima zato što ljudi ne vjeruju, ali to je tako i nemam potrebu biti vjetniku. A s druge strane, bez obzira svake godine ove klimatske promjene na loše medenje, ja na neki način izvučem prihod iz pčelinjaka, da li po pitanju matica, da li po pitanju rojeva, nešto malo meda, ali u svakom slučaju, znači, svake godine uspijem da jednostavno, kako bi se kazalo, preživim i prebrodim sve te krize i uspješno pčelarim. Evo, poštovane i uvažene kolege pčelare i pčelarke, ja sam imao večeras za toliko. Ako ima pitanja, nije problem. Ja vam se zahvaljujem, a sada bih prepustio riječ kolegici Nataši. Pa Nataša, izvolite. Hvala vam puno za podijelo vaših iskustava. Nešto pitanja se već nabira, tako da prosim še čebelarje, če imate kakšna dodatna vprašanja na gospodovo predavanje, da jih zapišete po ustaljeni poti v ikoni Q&A ali pa v chatu, tako da jaz bom zdaj ta predavanja gospodin Porić prečitala in onda vi možete da odgovorite našim pčelarama, pa idemo po vrsti. Gospodin pita, da li se društva koja imaju samo matičnjak pljačkaju međusobno? Pa ne. Ja to nisam primijetio u ovo dovoljno dosadašnjeg iskustva. Nisam primijetio da ima, nikada u stvari nisam imao znači grabež na pčelinjaku, čak šta više, znači to je kratak period, to je svega neki 4-5 dana kada se društvo obezmatiči i već društvo kada povuče matičnjake, to je već kasnije, znači nema pljačke i meni se nikada nije dogodilo što se tiče da sam imao grabež po tom pitanju. Ono što mora se povesti računa, da naravno posle završetka paše, bez obzira meni tad nastupa bespašni period, tad treba znači voditi računa, posebice kad je u pitanju kestenov med, jer on je jako intenzivnog mirisa, leta se moraju smanjiti, onda se mora povesti računa, jer onda kasnije možemo izazvati grabež, bez obzira što imamo i maticu unutra i što su društva jaka. Hvala.
Još se nadaljuje pitanje da li spajate društva i na koji način pred medobranjem? Ako je gospodin mislio na spajanje pred kestanovu pašu, društva jednostavno ja tako radim, znači jednostavno ako trebam spojiti društvo, ja ga spojim kada izvučem jednu i drugu maticu, znači to radim posle obezmatičavanja, kada izvučem matice, onda društvo spajam. Kod tog spajanja nikada nisam koristio nikakve mirise, nikakvu novinu, jednostavno ako trebam neko društvo spojiti, samo u ovome prethodnom društvu uklonim znači mirište i cjelokupan sadržaj samo stavim ili kao treće tijelo ili kao drugo. Tako da nisam imao nikad problema da mi se dođe do tuče pčela u košnici i spajam ih bez ikakve novine ili bilo kakve izjednačavanje mirisa. Ali posle znači vađenje matica. Hvala. Pitanje od gospodina Marijana. Kako postupate kad kod pregleda vidite da su u družini, u zajednici matičnjaci sa jajima? Bojim se da nisam razumio. Da, malo je nejasno, ja mislim da napisao, tako gospod Marijan, prosim, dajte dopolniti vaše vprašanje. Zašto rojevi matičniki nisu dobri? Mislim da nisam kazao da rojevni matičnjaci nisu dobri. Ja sam kazao da rojevne matičnjaci se mogu iskoristiti ko želi. Onaj ko ne želi ne mora, ja je lično iskoristim. Tako da možda me kolega pogrešno shvatio. Naprotiv, moje mišljenje, imam dobro iskustvo sa rojevnim matičnjacima, samo sam kazao da u društvu se ne može ostaviti, samo jedan se ostavlja rojevni matičnjak, ostale možete izrezati i presaditi u nukleuse ili jednostavno ako ne želi može i uništiti. Ali svakako rojevni matičnjaci su po mom mišljenju dobri i imam pozitivno iskustvo s njima. Još jedno pitanje, da li ubacite matično rešetko iznad nastavka sa matičnjakom? Da. Matičnu rešetku stavljam isključivo znači kada izvršim kontrolu oplodnje matice. Tada maticu znači kada vidim da se matica oplodila, kada završim sve operacije i radnje, onda se stavlja matična rešetka, ali na matičnu rešetku znači kada stavim, nekada i prije znači matičnu rešetku, čim odradim redukciju matičnjaka stavim matičnu rešetku, ali u tom slučaju matična rešetka ako se stavlja u početku, onda se mora staviti matična rešetka sa zatvorenim letom. Jer ako bi se ostavila matična rešetka sa otvorenim letom, može se dogoditi da matica posle oplodnje vrati se na gornje leto na matičnu rešetku i uđe u medišni nastavak. U tom slučaju onda znači njoj je gore prostor slobodan da zaliježi, a jednostavno onda znači meni se dešavalo da u početku da recimo dobijem nekada maticu i u donjem i u gornjem dijelu. Iz neke košnice zaluta matica pa uđe u gornji. Tako da leta moraju biti zatvorena. Cilj jeste znači da se matici stvori što više tješnji prostor, da i ono još što meda dole po središnjim okvirima ima, da ona natjera pčela da taj med izbaci u medište kako bi ona dobila prostor za zalijeganje, jer je dole sve blokirano polonom. Tako da znači matična rešetka bi na kestanu svakako morala se koristiti i ja je koristim. Hvala. A sada pitanje, u kojem času otvorite u onom malome panju između dvije velikih otvor za izlazak pčela? Ja mislim da se ovo nanaša na ovaj papir što ga stavite. Nisam razumio kojem... Kad ste kazali kad imate oni mali pan između dvije velikih i onda ste govorili da stavite papir, zatvorite ga sa papirom, možda da ovo obrazložite. Ja mislim da je gospodin mislio ovo. A razumio sam, znači na tu košnicu na leto se stavi list novina, znači novinski papir, ali ide šest listova novinskog papira hartije, znači obične novine, ali se preselje na duplo, tako da se dobije od 10 do 12 papira. I stavi se, znači rajslingom se pričvrsti na leto i samo se na letu se
jedna mala rupica može ekserom, peticom ili nečim probije na sredini i taj se papir ne vadi. To se ostavi, to će pčela same da progrizu. Metoda je primjenjiva, ja je 2 godine primjenjujem, mislim da je i profesor Sulejman Alijević na svom predavanju govorio, a tu je inovator i te metode je kolega Đoko Zečević i na njegovom YouTube kanalu ima detaljno opisano, ako nekom evo nije jasno, znači na njegovom kanalu detaljno opisano kako se radi s tim, znači tako da je apsolutno uspješno, ali novinski papir ostaje, one to same progrizu. Ok, hvala. Da li u zimi tretirate pčelinje zajednice sa oksalnom kiselinom? Da, obavezno. Zimski tretman je za mene obavezan zato što neki pčelari kažu da to je nepotrebno, međutim ja kada bi se pitao, natjerao bi sve pčelare da rade zimski tretman, zato što je to po meni ne samo da su uslovi da se pčele skine varoa sa pčele, već je veći problem i u stvari efikasnost se postiže zato što mi tretmanom oksalne kiseline rješavamo svu onu varovu koja je stvorila rezistentnost na sve one preparate koje smo koristili tokom ljeta. Znači, ako ne radimo oksalnu kiselinu, nama ostaje daleko moćnija i jača varova u košnici koja sljedeće godine svojom genetikom njene generacije pčele će utjecati na to da nama neće možda preparati koje smo upotrebljavali prethodne godine biti validni i neće imati učinka zato što ona već postala rezistentna. Tako da smatram da je oksalna kiselina jako bitna i ja je osobno radim, primjenjujem s tim da ja ne radim, zna se, omjer 600 grama šećera, 600 ml vode, dobije se litra tekućine i naravno 5 ml po ulici, međutim ja se s tim sitnim vagicama ne igram i tim mjerama, za mene je to jako opasno, primjera radi ja koristim znači kilogram i 600 šećera, litar i pol vode i na to ide 100 grama oksalne kiseline. Znači nema vaganja, to je mjera fiksna koju koristim i naravno 5 ml po ulici, tako već godinama radim i pokazalo mi se jako uspješno. Provjeravao sam, znači normalno varova otpada, nema uginule pčele nakon tretmana od oksalne kiseline, tako da evo, to je neka mjera koju ja koristim, a naravno svi pčelari neka primjene, neka se drže onoga pravila koje kaže se, ali evo, ja ovako radim zato što neću da se igram s tim vagicama, naravno imam i više košnica, pa onda jednostavno i da ne bi se igrao s tim vagama i mi je to nepotrebno. A s druge strane, oksalna kiselina je jeftina, koliko neki 4-5 eura bočica od 100 grama, tako da ako vam i ne treba ta količina oksalne kiseline, napravite tu količinu ili je podijelite s kolegama ili je jednostavno adekvatno odložite negdje, prospite, bolje i to nego da pogrešite na mjeri pa da onda napravite veći problem. Hvala lijepa. Naslednje pitanje, gospodin moli vas za objašnjenje. Zašto je potrebno čekati 6 ili 10 dana da se mučimo sa traženjem matičnika i rušenjem ako možete poslije 4 sata dodati dobar matičnik? Naravno, dobro pitanje, hvala na tome, ali ja ne želim dodavati odmah matičnjak iz tog razloga što meni je cilj da što više odužim pčelinu zajednicu bez legla kako bi upravo dobio na vremenu. Jer ništa nisam postigao ako ja dobijem na vrijeme, rano dobijem mladu maticu koja će ponovo zalijeći leglo i gdje će mi sva varova koja je bila na pčeli ponovo pobjeći u to zatvoreno leglo, a ja tome neću umeđu vremenu skinuti medište i ne mogu izvršiti tretman protiv varove. Znači, meni je cilj zašto ovo odlažem je prvenstveno što odugovlačim zatvoreno leglo kako bi dobio na vremenu da mogu skinuti medišne nastavke sa pčela i odraditi tretman protiv varove dok nema zatvornog legla. Gospodin još nadaljuje, zašto kasnije prebacivati rezervne košnice ako ih mogu samo okrenuti za 180 stepeni i sa time sve iz letnice ulete privredne košnice? Mislim da je kolega mislio na ove rojeve pomoćne što sam formirao. Možno. Pa možda ja sam i to jedne prilike radio, ali se dogodi
da onda pravim zabunu pčela, ona se fokusira na tu košnicu i onda se zadržava tu do recimo predvečernih sati, onda preko košnice peđe, dopuže do leta i opet na neki način uđe u tu košnicu i onda se jednostavno radi metodom da i uklonim sa te pozicije da apsolutno nema te košnice nikako. Okay. Hvala. Ovdje je još jedno pitanje zbog nekog sredstva, ali kazali ste da nećete da radite nikakvu reklamu, pa može ovo da preskočimo. A sad još jedno objašnjenje. Piše da u akacijevi paši vi oduzamete otkrito leglo i je stavite u novu nakladu. Da li dodajete novu maticu ili pustite da se izleže sama? Ovo ja mislim da ste objasnili, ali ja mislim da još jednom ako... Pustim da se tu matica izleže sama. Meni ta matica nije bitna. Zato što ja sam tu izvukao otvorno leglo i ta mi matica služi samo da mi drži tu pčelinu zajednicu na okupu dok ne pokupim izletnicu. Kada sam govorio, kada uzmem izletnicu, ta košnica kako je puna pčele, na kraju ostane sa možda 3 do maksimalno 4 ulice pčela i to maticom. U većini slučajeva te matice mogu kazati budu dobre. Nekada ako se pokažu loše, ja jednostavno tu maticu uklonim, taj sadržaj što je ostalo pčela i toga legla pripojim nekom roju drugom, tako da jednostavno te mi isključivo mi samo to radim zbog usmjeravanja izletnice na kestenu. Zato ne vodim puno neke brige oko tih matica, a mogu kasnije zamijeniti, tako da to apsolutno nije sporno. Ali imate li neko iskustvo ili znate da li može se primijeniti ovo pravilo na livatsku pašu gdje nema bagrema i kestena? Da, svakako. Ovo pravilo se može isključivo primijeniti na svim tihim pašama. Znači, može na kestenu, može na livadi, može na lipi, na svim tihim pašama gdje maksimalan i veći broj izletnice treba u odnosu na kućnu pčelu. Na bagramovoj paši smatram da je to pravilo nije preporučeno zato što mi na bagramu moramo imati daleko više kućne pčele i primateljice u odnosu na izletnicu, jer kaže se da na bagramovoj paši na jednu izletnicu ide 3, 4 do 5, pa negdje se čak spominje i više kućne pčele na jednu izletnicu. Tako da na bagramu ne može, ali na svim ostalim tihim pašama može bez problema. Hvala. Koliko tretmana protiv varoje na ljeto primjenjujete? Što se tiče na ljeto, znači pored ovoga prekida legla i tretmana, znači na neki način biološke metode sprečavanja varoje da se širi, odradim otprilike od 27. krećem sa tretmanom i odradim 3 tretmana u razmaku od nekih 4 dana da poklopim jednostavno ciklus još ako je zaostalo neka varroa u zatvornom leglu i to je sav tretman što radim i kasnije naravno ide oksalna kiselina u 11. ili sad nebitno u kom mjesecu čim prekine leglo se usto ide oksalna. I to je sav tretman koji radim, u proljeće nema nikakvih tretmana i kasnije apsolutno isto nema nikakvih tretmana. Znam nekada odraditi kontrolni neki tretman u 10. mjesecu da vidim slučajno da nije gdje se pojavila neka veća količina varoje, ali ti tretmani do sada i ono što sam ispitio nisu mi pokazali neku veliku količinu varoje, tako da sam sve onda ostavio do početka oksalne kiseline, mada evo ove godine oksalnu kiselinu sam radio početkom 11. mjeseca, tako da se većinom rano stvore uslovi i to je sav tretmani protiv varoje što radi. Još jedno pitanje je ovdje. Gospodin pita zbog pokrova za LR na kladu koji se zove BH Mix. Da li se to može kupiti kod vas? Pa može se kupiti kod mene, ali evo, sad trenutno smo u situaciji, ne možemo nigdje ići, ali se može uzeti kod mene i nije apsolutno problem ako se stvore neki uslovi i krene nadac ako bude neka počnemo malo i putovati, družiti se, nije problem, neka mi se kolega javi na Messenger ili neki od kontakata koji ovdje može vidjeti,
apsolutno nije problem, čim se ispune neki uslovi, bude mogućnost, rado ćemo to isporučiti, a isto tako ako želi da sam ima mogućnost da sam uradi, isto ću dati znači upute i mjere pa neka uradi i sam, tako da ima i jednu i drugu opciju. Ima još pitanja, ali radite tretmaje na svih zajednicah? Da. Tretman, ako je tretman u pitanju varoje, na šta kolega mislim? Da, ja mislim da varoje. Obavezan tretman na svim zajednicama radim, znači nema izuzetaka. Jedino ako radim taj neki kontrolni, onda radim nasumično, pregledam 5, 6 ili 10% zajednica, odradim kontrolni tretman različitih struktura, od starosti matice, od jačine društva, odradim neki kontrolni tretman i s tim stane da li ima potrebe. Ako nema, znači naravno ne ide. Ali uglavnom tretmani naravno idu na svim zajednicama. Hvala. Pitanje sledi, šta uradite kad, na primjer, za 1. maja zajednica počne da ide u rojilno raspoloženje? Kako spriječiti? Pa rijetko kad mi se dogodi da mi društva uđu u rojevni nagon i da imam recimo da mi se puste rojevne pčelinjake. Primjer, recimo evo, prošle godine ili prethodnih godina, primjer od 130 ili 150 zajednica, ovisno koliko kad pripremamo paši, može se dogoditi maksimalno 3 do 5 rojeva da mi izađe. Znači to je. Ali ono što, ako mi već se iz nekog razloga zajednica uđe u rojevni nagon ili primijetim da mi ulazi u rojevni nagon, često puta koristim znači, zamjenu mjesta sa nekom slabijom zajednicom. Znači, uzme se društvo ili zajednica koja je u rojevnom nagonu, makne se sa te pozicije, na njezinu poziciju se stavi pomoćna zajednica, a na mjesto pomoćne zajednice odnesemo zajednicu koja je u rojevnom nagonu. Nakon 48 sati zajednica se smiriva jer je izgubila izletnicu, a ovu smo pomoćnu zajednicu pojačali, a zajednica koja je bila u rojevnom nagonu je jednostavno izlazi iz rojevnog nagona i ruši sve matičnjake. Hvala. Ima, evo još da pomenem, kad je već u pitanju rojevni nagon, ima znači i način da ako već izađe roj iz košnice, a mi smo već u tijeku paše, ima mogućnost gdje skoro sam na Facebooku objavio, znači možete iskoristiti taj roj u paši. Ako izašao roj, a ne znate znači iz koje paše, iz koje košnice roj izašao, možete jednostavno to društvo, taj roj stresti i staviti na pomoćno društvo, na proizvodno društvo. Ostavite tako da stoji 24 sata, kada se izletnica formira iz tog roja, onda jednostavno taj roj maknete na drugu poziciju i sva izletnica koja je bila u tom roju će ulaziti u medični nastavak na otvor matične rešetke, znači vi ste pojačali opet proizvodnu zajednicu u korist medobranja. Hvala. Da li se može odvojiti zatvoreno leglo u nukleusu sa maticom prekestena? Zatvoreno leglo? U nukleusu sa maticom prekestena. Pa možete vi napraviti roj sa zatvorenim leglom, ali ne znam zašto bi to, ali se može napraviti. Ne znam zašto bi radio predkesten zatvoreno leglo dvaju i maticu. Ako želi napraviti roj, onda može. Ali svakako da šteti toj proizvodnoj zajednici, ja nastojim po svaku cijenu da proizvodnu zajednicu ne remetim. Znači, kad je u pitanju posebice zatvoreno leglo pred kestenu pašu, jer to zatvoreno leglo veliku ulogu igra kako bi kasnije imalo da prati maticu mladu oplođenu, jer svakako imat ćete veliki broj izletnica, a kasnije kada dobijete mladu oplođenu maticu, onda će biti malo kućne mlade pčele koja će da prati tu maticu. Tako da je jako bitno zatvoreno leglo koje ulazi u kestenu pašu da bi kasnije preuzelo funkciju i pratilo tu mladu maticu. Kako formirate zimsko gnjezdo? Izbacite 1. i 10. ram. Pitanje. Što se tiče zimovanja pčelinjih društava, pčele mi zimuju i na jednome nastavku ili panju, kako se kaže, znači na LR košnici. Obavezno vadim jedan ram iz košnice, svodim na 9,
A ako se radi na 2 nastavka, onda je svakako plodište u gornjoj poziciji, u gornjoj zoni na 9 okvira, a donje ispod dole je medište sa 7 okvira. Tako da, znači, gore vadim 1 okvir, a dole vadim 3. Radi bolje cirkulacije zraka, a s druge strane da bi mi okviri bili složeni jedan ispod drugog paralelno. Znači, tako kada kasnije gledate potrošnju hrane na ulošcima antivaroznih podlica, onda vam se jasno slikava. A ako imate nejednak raspored okvira u donjoj i gornjoj zoni, onda vi kada izvučete uložak ne možete pratiti potrošnju hrane, ne možete pratiti ponašanje i položaj pčelinjeg kluba. Tako da zimi, kažem, 2 nastavka, gore 9, a dole 7. Hvala. Koliko stare matice još imate u zajednicah? Preko 3 godine, isključivo 2. godine mijenja matice, 3 godine ostavljam maticu samo one matice koje su odabrane, koje koristim u uzgojnoj selekciji za genetski, koje jednostavno pratim 3 godine, koje mi se pokažu dobre, te matice ostavljam samo po pitanju rodonačelnica. Sve ostalo do 3 godine uklanjam, a ovo, znači, samo te ostaju za rodonačelnice i preko 3 godine ne praktikujem da držim starost matici. Neku zamjenim i nakon mjesec dana, ali uglavnom preko, i kad je najbolja, znači preko 2 godine, 3 maksimalno. Hvala. A šta oko trutovskog legla? Da li izrezujete trutovsko leglo? Da li to izvajate? To ne radim. Smatram da ja nemam vremena oko što se tiče trutovskog svaća da izrezujem. Svakako je dobra, smatram dobrom biološkom metodom rješavanja varoje, ali ne radim zato što malo sam zauzet poslom i to bi mi na 150 košnica puno oduzimalo vremena i onda zamislite šta bi bilo da recimo u 3, 4, 5 košnica da mi ostane to leglo, da mi izađe ta sva varova, da mi to sve bude, tako da jednostavno to ne radim, ali na manjem brojem košnica smatram da nije loše. Jedna od bioloških metoda i svakako bih napomenuo da moje nekako razmišljanje i praksa u budućnosti i smjer pčelarstva će se svakako odnositi na tome da će se morati, ako želimo se suočiti sa ovim problemom, nametnikom varovom, će biti na tome da prije svega koristimo biološke metode protiv varoje, da li to ramovi građevinarci, da li blokatori, da li ovo obezmetičavanje prekid legla, koristiti ekološka sredstva koja ne ostavljaju rezidue meda u vojsku i naravno upotreba kiselina. To su neka 3 faktora na kojima ja smatram da se jedino će tako u budućnosti moći pčelariti. Sve ovo ostalo bojim se da neće piti vodu. Hvala. Ja mislim da ste odgovorili na sva pitanja. Moram vam još kazati da puno vaših prijatelja vas pozdravlja i vam čestita na ovoj lijepoj prezentaciji, tako da neću sve napomenuti, ali bilo je mnogo zahvala za vašu prezentaciju i naravno čestitka za izvedbu. Tako da ja se vam bi na ovom mjestu rada zahvalila za predavanje, za deljenje vaših iskustva, tako da nadam se da se vidimo neki drugi put u nekih boljih pogojima, tako da još jednom hvala za vašu res podrobno i strpljivo prezentaciju i još u buduće želim vam mnogo uspjeha pri vašem dijelu, tako da radite lijepi, dobar posao, sačuvajmo pčele i također i pčelare. Tako da hvala vam puno, gospodin Porić, i lijepi pozdrav u Bižun. Vidimo se. Hvala vama, Nataša, i u svakom slučaju hvala svim kolegama koji su večeras pratili ovo moje izlaganje. Bilo mi velika čast i zadovoljstvo i posebno mi je drago ako sam nekom je barem malo pridonio nešto, neko barem razmišljanje da primjeni, ako nekom pomogne, posebno mi je drago. Naravno, zahvalio bih se Pčelarskoj zvijezdi Slovenije i predsjedniku Poštovane noći na pozivu, ukazanom povjerenju. Hvala svima vama, posebno vama kao večerašnjem moderatoru, što je proteklo sve u najboljem redu kad ste i pojasnili neke malo što mi nije bilo jasno.
U svakom slučaju, hvala vam svima skupa, želim vam dobro zdravlje, da vas Bog dragi čuva vas i vaše pčelice i do nekog susreta, svako dobro i prijatno. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, čebelarke in čebelari, da ste si danes vzeli čas in poslušali tole predavanje. Vabim vas naslednji teden v torek na še zadnje predavanje gospe Biljane Tomić iz Srbije, ki bo predstavila čebelarjenje v družinskem čebelarstvu z 600 in več čebeljimi družinami. Tako da hvala lepa, lahko noč vsem skupaj in srečno. Nasvidenje. Čau.